Tēnei te reanga hou o te Wharekura o Arowhenua. Waihoki e hia kai ana rātou mo te whatarangi o te wā. Tino hikaka, te tūrunga i tātou mera. Tēnei tuku mō tōku tau whakamutunga. Te taumaha e tahi wā nā te mea tata ki te rā, ka tū mātou. Engari ho, pai. Ko te whakaharatau te mahi hei te wā nei, kei wahoi tā rātou whare auruao. Neke atu te rima marama tēnei kapa e haratau ana. A he nui ngā kaupapa kei a rātou ringaringa mo te papatū waiwai. Ko te ao haka, he marau whakature ki konei. No reira, ki te ngā hua, ka tae ngā tamariki, te whakaputa i rā akoranga. Te whakamiha ki te hapori, me o mātou kai whakahaere, ngā kaumātuama, pera kia whaani. Nā rātou i poipoia te reo me te ao haka ki a mātou. Nā rātou i whawhai o mātou hei tū hei kura Māori ki roto i tēnei rohi a te Murihiku. Ko Omeka Raimona me tōna kotahi e whakahaere ana i tēnei kapa. Engari rā, e hara tērā i tōna raru nui. Pēhea ngā haratai ki te ao tō pāpa. E tau wā ka paumahunga maua, engari whā. E tau wā. He wero, he o waua, te nuinga o te wā. He ohu i mua ahau. No reira, etahi wā i o waua, etahi wā i ngāwari. Ahakoa kua waru tau te kura e kore tai a tinana mai ki te whakataetai, ko te kūwata kia whakamanahia i te tohu o te kura. Ka tūpakarei tūranga tira, hei rau kura mo tō tātou nei iwi. Te whakātū ngā pukenga, kia mātou, te Wharekura o Arowhenua. Ki te tino whāinga, hei tū, hei whakatinana tērā āhuatanga. Kia pai, kia hari, kia mutu. Ko te whakaniko i ngā nekehanga, whakaniko i te reo waiata, engari, ko te ranoi ho. Tū ana te Wharekura nei hei te rangi tuatahi o te whakataetai, hei te rua te community pāhi i te tekau karaka i te ata. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News.